Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kakon hun kabakan tup yau sordar jong ka shnong site sopen, urang ba shnong jong ka kut madan, bat ki nong yalam jong ka Khasi Students Union, hapo ka jing yalam jong Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, uba TW Kain. Haka santarik mentau benai nailar arjar arpo. Kila dawa ya katanat pulit jong ka East Khasi Hills District baka dayban le da ka bating persya ya wei unong bela barjela uba trei bela haka National Institute of Technology SORA bat uba don kti ban lute bat ban jrong kti ya ka wei kalong keme ka belajar hakut madan ha SORA. Haka jinge keren bat ka Batisi TV hadin ka jinge kendo yau Superintendent of Police jong ka East Khasi Hills uba Sylvester Nongteng uba TW Kain ubalong ruah jokopor u MDC jong ka SORA constituency ulayetu bakani ka kanhun kaladawa na katanat pulit bakadai ban pengat yau niu nong bela barjela haki kendon ba perking jong ka ain knang bakan long ka jingsneng yaki weipat ki jaj menriu ki bawan bela syakani ka jela Meghalaya bakin nom shlan ban le yaki kam ki balong be ain bar ki ba penhirdor ya ka emlang ka salang Lor jong ketika jingja ketika syak tempur jong ini prasno jongi di sama nak sno jongi tu ka live router di syak tempur hau ni bar jela kita ngi snukia nak liang jong sno ngi wani kenduk yo SP yang ni yang ke bakat kum ke FIR ke bangin ada file of SORA station di kunta ngi wan ya kenduk I bai SP ni simkia nak takani ke jingja kumno itu breu num like ka basok ban like nak kendon jong ka ai hak bede bukan ni ka FIR ban nagaliang SP ngalayo bani keren tuntai SP na kular ban simkhia ban tokit benia halor kan ni ka FIR di tuntai SP la kular khmat jungi basnong ban simkhia kan ni nomor uni breu ban lek kan ka kam udan hak ti jong kulit ta basya set udan hak pesedi di kumta ikermen kumba SP la kular khmat jungi ban simkhia ban tokit yang nubreu hadu ban lap ya kiti syabat ban ayo sistem ru yang nubreu kat kum kecing le kecing namar ngila atikena ude uni bale ya kan kam tumbo dia ini kom awan ini bagi kesannya kini kecing ja namar bagani kecing ja ka hapo ka ilaka jung dikasnong jungi kam ju ailat itu kini ki jinja ki ba ya kini kam ki ba persya ya ki nuki kam ba ilong beriman beriu ka khut bat khantam ek mengani kinja ina kalian kesenong jungi bakani kinja ka jaru hakati ka ngi kwa ban ong ba ngi yang persya ban ngi penrem ru ban ngi kwa baka anhi kan pej bat ban simkhia halor kani ka banta khnang ba kanu ka jingja ka panang ni sakmat kanum ban syu di kata kalong ka banta bangi ong biak sajisen ka ilaka seksapen sedership jungi yakini kinja ka senong hi ka simkhia bat kamju ailat yakum kita bakin ban rung hapo ke ilaka arseng ni PSU pada FKGP tunjuk buat ki nosen chasno kepada jongka madan buat jongka kita laksanat di bawah oi ilaka te kejengnya penduk jongi mata kesni kalau buat SP habanya keren sani hal habaya dia bukan gratis pembalap pensya iba menenakmat ho wilayah keren ya katu hi rai habaya dia ibat namungi nagaliang jongka seng kabangi wilayah penmi atau pokok kubor atau petisi tinggi peni bat kami pat sekawai pokok kubor kaban haunong sign meni resmi kaban kaliang SP oba undan jemu ban bat bor lane ban attempt to murder la pengat bekang hakata section 341 baka 393 jongka IPC kamu kata ka attempt to robbery dan ringina kaliang kaseng ngim snusuk namar yang ba ipenmi ya kata ka statement kalau patkum ka FIR dan ringina kaliang kaseng ngila WI ka FIR nilapek baka FIR ikong wilayah tu apor bilik hai ka FIR uni nakaliang jung usi ulom thau kat kong kejingja abai la thau kat kong kejingja wilayah tu ya kejingmi kejinglai ndrai kita ban stick nongkong bapek ka FIR ka ai ka ba uni ubri ulek lada umut ubri utang robbery ya ka handbag ke jong I ula ban syukni ban herno kata ka dikowe ndrai ka jingmut I ban tit nakli pentulan hamadan ban ksi ikong ada ilah rala persyang ban set untuk kecimtur iyo daknyo amar kata kapor kawan ka kali Tadi kata kapor pat usakre bentini ikabe. Kani kamde isu tangka attempt to rob. Nakalian jungi kaseng ngidawa bakani kelade ke atem to murder, let's say attempt to rape.
lada kamuan kekali kan jai ni ko jadi ha kani ngasuka ban kerpat na kali polis department bakila ong bikin chat sheet nang ni sekmat kin penmi susu lada kadang long hadin ka chat sheet ka investigation kin a susu se ki section ten rai ngakarpat bahaswa ban penmi kum kitu ki kubor kidai ban dapat bahaswa ke iga jingja namar balai ba teng-teng lada yu ubriu balale ya ka crime yani tu Reu baman bamut ban temu ban bat bor lane ban le jubor ki long kami kamut lada kami ke kum kan ne kali SP te kamut kiyo mensim ngatrai ka crime ru kanang jur lada kalong kami tenre kin dai ben pendep ya la ka jong ke duty kinom sngaw ai lada ngi peni ano gono press nomor ni base back na ka FIR kat kum bijing keren jong teng lada ESP ba ya in batai no ya ka intention lane ya jingmut jong tu accuse ba umut ban bat bor te kamut nganut ban ong kali ke babaklap ya ke intention jong ubreu kan lapai hakut kadai hakut ke banrai ke intention udan dengan ke intention ya ke jengmut jong ini ubreu teng kani kala along no ba ai mensi ni ubreu benar kiti kumi kani ka jakam tina kali yang jongi ka seng rengkat ba kinok sosial snong hi tunju berangi ai ke jing kublai ya ICM ibala plak por kenang hagani ka por mementa ba ni kerpat ba uni ubreu hi dalai lai unumpat yo bil kat ba kadai ka chat sheet karang ya kismat ka investigation bar kum juru syak udai ben syak pen saja kat kum ka ai Papa Uha. Halo kajing syak bat bor, kajing syak kombor jong iwe long kami hang ki hapo jan jong ka building jong ka NIT harus surok. Te niwan nak kaliang jongi ngilong concern kum kinong yalam, kamtam nak kaliang ketongar ekonomi mat. Ba kum kini gi egi wara jong susi ya tipat ba jong ka kai sok la jongi. Nomor bang empat juja kum kini gi juja nam ki baladam. Kalau long ke jinja ke ega bagi pendam jur pada takadau ngiwan hau SP banyak keren halor pa ngide ban persistom hai uni ubriu amar kumbala tutui ba udei tang uni ubriu ba balale ya kini kam ke balong ke tam bean ya baju kembor iki long kemi kamsam ini galenti ke ba unju bajiat kai ubriu jadi galenti ke basuk kasany ke bom judan ke nunu ke jinja ke senam ke baladap ani haki banai ke baladap dan rei kesan kami ke jinglek jong ni ubriu hamtam umde ubriu ba traisnong di ubriu barjela takadau hoi nak kaliang pulis kila kami ni ubriu ke jingwan jengi kalau ba deban ai ke jing pristom ke jing saja yu namar ba ke jinglek jong umde tang bu umut bantu lani ban huruf reula CAI kaba udan hi gajing semua wat ban peniap wat ban bat buat data kadang ngiwan hau SP ban persnoi kani ta gajing ada rekat ba SP city ban persnoi kani ba ngingi kwa be ya gajing system kat kum ka an kat kum kini section gi badai namar ba ni ubriu ulale kum kini gi kau rai na kaliang tu i kam keren gupta yang ba ngin persyang hi kat namar ka tu gajing keren i kalong ha papor ba dan sedang initial stage dan rai menta kat banang investigate ika kes kat banang tokit yu bril anang lap sibun ki egi sina kaliang tu la ai ka assurance ba ngin pengat susu egi section di baklan di bayade kat kum ka section kum ka atem model dan ni atem tu victim section gade tang ni ka atem tu robbery dan rai ngi kwa ba ka atem tu model ba ka atem tu rape gade bantu